Hi no hi lam so no ani katal vlogo and good morning phung kaham joto no video nai nai joto no phung kaham tai kabama boro ano sungo ang tamo company o samung khai tamo office of kam khai ne actually ang je fortune advertisement private limited o se ang samung khayo ani andaro sojon jimin borok tongo je samung khai ne so borok bo samung khai tongo borok bo army khai tongo tai ang bo tai omong kha Google AdSense ni under tongo Google ni type tongo Google tai Fortune Advertisement Private Limited ni type tongo so obagi chini je rang omo Google ni through phayo do tai chini business nke ani personal drop shipping ni kaisa website tongo drop shipping tamo omtiro ang ulo sarai nor no tabuk vlog omtiro sakha nke blog belai no 10-15 minute lai thana so obagoi ulo kaisa time nai ham drop shipping ni chini business si byapar joto details ka sanai but tabuk asuk simi drop shipping tongo tai chini ki outlaw marketing business botongo tini vlog or nismin start khainai kha asuk tini vlog asuk phunumai atam ningke tini belai no project tongo tini 11টা project tongo 11টা project tini ni bisingo khai pai nai so obagoi tini asuk ang phunumang galak no so vlog kisa misa ang shoot khai ke no phunungnai almost minai so ang kaisa YouTube ni bagai ko camera ni bagai mic kaisa order di mani bo ko box open khai tongo so naidi ang bo box open khai phunungnai ulo boy ani mic order khai mani ani vlog ni sound quality kisa improve khai ni bagai naidi open box borok angko khayo open box tamsanai delivery khayo mane angko hamia kalai khe borok angko tamsanai return khai riuta ba refund khai rinai obag open box kaham so naigana ang bo unboxing khaigana bisingo thangai so obo angkha boyani shotgun mic boya BY-MM1 mobile lo botheba mano tablet laptop camera tai omotam samali price na 2995 but ang gusto ke mang ka mo side man obo ang paimani offer do 1400 busu ang poi thang obo sin bisingo ko boyani sticker boyani manual mano manual to chumporia obo use lap kori boyani duita sticker mano omo chung thepai mano any jagao tai nai di box tam tong obo angkha je mount ni camera ni sakao thapana ni ba mobile ni tripod ni sakao thapana ni tai obo angkha connector obo angkha microphone to camera connector obo angkha microphone to smartphone connector tai omo faltu tai obo angkha pouch je carry khaina ni omo kaham omo tongo ani thani 2-3 ta tongo boyani obo angkha main mic omo je tongmani saka obo angkha dead cat tabu nai di camera o thepai rika but omo tabu pelai no sound quality bo improve khaina nango vlog o angkha nai di tabu just wide angle simi kaisa nai di tabu wide angle asuk kri do omo tamsanai nai di ang ekdom ya stand khai rika hai phana nai di asuk mane wide angle yata but kaisa wide angle pai khang ke full setup ngai thanai ang agi om bai sut khai mani boyani lapel mic bai tabu boyani shotgun mic na kha so naigana obuni pahai obuni sound quality tai kaisa kok ani naidi ang je video ro shoot khai mani omo haino yago tui iba ko ani ko tongo tripod ro omo setup khai video ro sanamuta but kisa blog ro sanam na inke amte kisa nawo digitech ni order ke omo ko ma youtuber ni thani ang nuka digitech ni obag ang digitech ni order ka omo my order khai mani no mang khana age thasing go ang mic ni go delivery mani mic go thepai rika kam kheno tabuk blog ni ko tam sanai je vocal omo kisa clear ke phainai maybe
nai di tabu om tike vlogging khaima no screen bo adjust khaima no ta obagai om kaham ongo nai di digital ni o tripod ni link bo ang description no renai no thangai check khaima no amazon ni nai di om tike tabu video rok sanama no vlog rok sanama no kam ke nai do obong khani video setup vlogging ni setup so omo bai shoot khai gan tabu nai di so guys ang tabuk camera o microphone tepaka tabu ani korang agi je noya sungmani tabu kisa to improve on khana tai hang agi camera o romoi video sanam to mani tabu camera ni kisa hand tripod ang order rika mane agi ani thani gorilla tripod to mani but gorilla koek ek dui mas ro use khai ka khomo lusungui thango bor mane ball haita oba kisa lusungui thango obong ke screw hai so omo tai lusung gala lifetime ni bagai samia batabu use khai nai kana tai ani omo nai di kisa wide angle ni kisa problem tong nai tam ni ke wide angle lens kre tabuk jang shoot khai tong mane obo kisa kit lens bai nai di obong kha zoom out to tabuk je shoot khai mane omo 18mm bai shoot khai tong kisa vlogging ni setup bo ko kisa upgrade khai rikha age ang mobile bai no ko video sanam tong mani tabu camera o shift khai ka tai camera ni lens kaisa wide angle pai ka ange pura full setup ongui thanai so no ani je o setup bahai ka comment khai di tai malai na norok bai next video o jotono kobangma important video phainai so nai tong di channel lo subscribe khai di tai video cha cha khang ke like di and tamo hor kaham